Iti Masakbayan. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi Masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi Masakbayan, pag naedag iti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Nay, narabyan ka mo, Jose. Naggapuan payaya kat itay paya nakaawid dagiti kakadwa man nagtrabaho ijay talon. Napanak man bit iti balay ni Pedro Manang, ta tinarimaan ko man tay gripo da. Isa nasipnutan ako na nagawid. Maalam pa'y tagtrabaho iti sa balay. Di mo't nabannog ka nga agmalmalom ijay talon. Kailalang amin ti itang danda kanyak Manang. Isupay nga inayon ko matiti allowance ni Gigi ka anakam. Ay, una yan. Talaga ka di akabailampay apagtuluyan nga agadal ni Gigi. Ikarigatak Manang tapno makalpas. Narikat tagbirok iti trabaho ita no awan ti adal mo. Sa bagay, hanggang kakaasikan. Ay, kumusta ngay mo, ti panagadal na? Kasi na po Diyos, nasaya at matmanang. Tanda ni nagtorpos. Iso nga ikarigatak tapno maitad kumot ti amin nakasapulan na iti pagadalan. Naalakat anadamot na ron tabagim Tapno makitampay mo ti bunga tinagbanugam no makaturpos to ni Gigi. Nakaluta ako niti kanan tayo. Nasaya at mat anak ko. Tani, talaga mabisinak mo ten. Di magasak pa yung amin kada Pedro, tadating patarimaan na. Aywan. At iti intang danda kanyak, allowance mo day tuyan anak. At dapay mo tayo tayo di last week tatang. Umanay pa'y day nga allowance ko. Alam latan anak ko, tanarikat ti awan igam na akwarta, nang runa no da ka sa pulang para iti panagadal mo. Mangibagbaga akmat kada kayo na awan kwarta kon saan ka di? Alam kit din. Nay, Ay, agyaman ak na ron tatang. Ala, ta inak man pa agdigos sakbay mga ta anak. Sige na ron tatang, tagida sarak mo tan. Apag isunta amalpas kayo nga agdigos, mangantay yung tumatan. Insan, ada ka din na uncle? Nasapa na pa na talon insan. Apay aya? Papaitad ni nanang dagito natin. Iso kano pa nga bastoyo iti manong aldaw, kunan ni nanang. Ay na, nakababain pa'y kitin kada kayo kani auntie. Tunggal ada maapit yo, adalat na para kada kami. Pangipanan mi kumangay ngamin insan. Di dito ayan nyo langan. Nagaduman ngamin ng dagiti na apit dahi di kalman. Imbag kayo pa'y, tabastante kayo iti masida. Sana kas kada kami kani tatang amakamkamtod. Inkailat na ngamin mga alay di balay Imbagamat ni nanang at tunggal ada masapul yo, mapan kayo di balay. Ay, kababain mo ta insan. Ha? Agyaman na kiti dahi tinainyag mo diti balay Sigurado maragsakan ni tatang ang makakita iti kapurpuros anat natin kan prutas. Awan na nyaman na. Oh, kumusta nga iti panagadal mo insan? Damag ko, dandani ka nagturbos. Ikarkarigata kinsan, tapno makainanamot ni tatang. Kakaasin nga agtrab-trabaho, tapno adala ang pagadal ko. Sana balit ang mabiitan. Ipaimunton amin anam ay kankwana, apaman na makasarakan iti trabaho. Sapay ko mainsan. Numabalin la ko maaguyudan ti oras, tapno makalpasa kon. Aramidak. Ay, unay detan, di ka ganat. Dumtang tumot la day ta adi mo mapupuutan, insan Gigi.
kapuan dagito nagadoan at natengkas kada prutas, GJ. Mainyag ni kasinsin mon, tatang. Papaitad ka no ni auntie. Nagadumot ten. Wan nga rod, tatang. Inalada ka no ijay umada. Isa nagpaitad man na ni auntie kan kuana. Naimbag lang tanasingput na dya kabagis ko. Nagadun tinaitulong na kadata, anak. Bayan nyo, tagsubsubalit tayon to, tatang. Apaman ang makatrabaho tumulong tumot kadakwada. Gusto da ita, JJ. Di mo liplipatan dagiti tao ang nakatulong ka, anak ko. Nang runay ti panagadal mo. Amo matapasaray mang tadmat ni auntie iti para allowance mo. Wan nga rod, tatang. Naimbaglaangan, tasaan anaimot ti kabagis yo. Uray dagiti kakasinsin ko. Amo damat nga bintirigat ta, JJ. Sana kas kadakwada, nasalsaliwan ti panagbiag da ngam data. Sana bali, tatang. Apaman ang makaturpusa. Guminawan tumuten ti panagbiag ta. Pay kasano tirigat ko amang isaksakad iti panagadal ti anak ko, kasadyak marikrik na day tamanang, tamakitak ang nagagat nga agadal, kan adamat ti kabagis ko ang nakasagana at tumulong kada kami, no kasjay ang makamkamtod kami. Kas iti nakunakon, agmay-may sa nga anak mi iti day di asawak ni Gigi, iso akayat ko adinan tumat mapadasan tirigat, akas iti mapaspasaran mi. Amo kakabailan na apasayaatan ti panagbiag na, nang runa no makaturpuston iti panagadal na. Naglabas pa iti aldaw, agingga iti nakaturpusan ni Gigi nga anak ko. Mabalin kong tagsapol iti trabaho. JJ, anak, apay no ginanaka kumapay mo't? Saan ang tatang? Sayang ti panawon nga aglabas. Kaya't kung ti bumak ng tatang. Anya? Bumak ng adagaws? Ay, unay kan anak ko. Di ka pa'y nang rugingom kaya't munti bumak ng adagos. Tatang, may mayat di adara paap na kaya't na aton uyan. Libre mo ti agara paap, saan aya? Ay, sa bagay mo't di anak ko. Adakan ka noon niya ti kayat mo, Gigi. Amo ka da ito'y tinabayagan nga inururay mo. Ti makalpas ka ni ti adal tapno makatrabaho ka mo't Wen tatang, isada kayo, saan kayo unayan nga agbambanog nga agtrabaho? Awanan ti pagadalan nyo. Kat apaman ang makatrabaho Syakton ti mangtad ti para gastos tayo dito'y balay. Mamatiak ang mapasamak ti amin nga arapap mo, anak. Nasaririt kan nagagat ka ngamin. Iso akabaalam laki di aragpatan dagiti ambisyon mo iti biyak. Ngay tirik na ti adan anak na adi adal, Jose. Ay nakaragragsakak manang. Kamaudyanan na, nakalpas mo't lang ni ti adal na di ka anakam. Katagyaman akunay kan ka, manang Tasya, kadagi ti ado atulong mo kada kami.
Makaamonton ti kaanak kang magsubalit kan ka iti pamilyam. Di mon panunutan day ta. Tinapatag, nakalpasan di kakaiso na nga anak mo. Kabaalanan nga isaganaan ti masakbayan na. Katsika, di ka unay meten. Agina kamot no kasapulan. Awanan ti rumbang apanunutam apaggastusam. Wan nga rod manang. Kailalalaan ta saanan anay matangan day di ipag mo ti panagturpos ni Gigi. Sigurado ang naragsakan day jay iti sidong tinamarswa. Ay katanya ngay gayam ti plano ni Gigi ita. Agbero ka no adagos iti panggadan na manang. Kung nakaginanapay kumangam madimat. Kasmat lakan ka idea. Sapay ko mga rod ata makabirok adagos iti trabaho na. Tapno mapadasan na mutan ti manggad para kada kayaw nga agama. Mapanakagtrabaho iti Manila. Ada sumrakan mi ijay, kadwak di sigod akaadala. Anya? Manila ko nam anak ko. Ni, nagadayon nga eh. Awan ti adayon no kayat mo ti agtrabaho, tatang. Kan arapaap ko mo ti makapan iti Manila. Gigi anak, amang ano delikado ijay. Sapay babae ka. Saan kayo magdanag, tatang? Tadamot kadwak amapan. Sa anak mat nga agmay maysa. Isa palubusan dakon, tatang. Ay, jakla ko makayat anak ko. Hanggang mamati ak nga ado ti oportunidad iti papanam. Jak kay tagbalin ato ban tapno magunod mo dagiti tartari gagayam. Dagiti arapaap mo. Basta aganad kay ti papanam, Gigi. Ni antim ti awagam. Tapno amumiti mapaspasamak kan kay di Manila, wan? Agi amanak, tatang. Ikarik na aramidak ti amin. Tapno maparang ay tatibiyag ta. Kumusta mo't ninsan Gigi Manila, Uncle? Nasaya at mat maon kaanakan. Adamot trabaho nan. Kaasin apo jaws. Mayat nga rada, Uncle? Nasdawak kami idinamuak nga iti Manila tinapanan na. Nga iti ang nagtrabaho. Nagturod matan ni Gigi, Uncle? Ay, jakban mo't amo iti kasinsin mo, Mon. Talaga kayat na timapa nagtrabaho iti Manila. Naimbaglangan ata da nasarakan da trabaho iti kadwa na nagluwas iti Manila. Patuludan na kayo kadimot lang iti kwartayo, Uncle? Ay, huwag amon. Pagsarsardang nakpangarudan niya trabaho, ngam jakmat kayat nakarkaro nga agkapsutak no adakla ang dito'y balay. Kan kabaalak pa'y mo tagtrabaho. Maragsakan para kada kayo, Uncle. Marik na yun ti bunga ti sakripisyo yo anang paadal ka ni insan Gigi. Manila ti damo ang nagtrabahuan ni Gigi nga anak ko manang Emmy. Jak ko makayat apalubusan, tadamo na ti mapan iti daydi a lugar. Ngamjak mo't kayat asyak ti agbalin at tubang, iti panangragpat na kadagiti arapaap na. Manipod nagtrabaho, kanayo nan apatuludan nak iti kwarta para iti kasapulak,
uray agtrab-trabaho akpay laeng manang. Ngamdimteng ti aldaw, akim misang ti trabaho. Takala at akim mapsot ti bagik. Naimbaglaangan, tada ni manang ko anang tartaripato kanyak, kabayatan ti kaawan ni Gigi nga anak ko. Agingga iti maysa nga aldaw. Nay, apay akala ti panagawid mo, Gigi. Kasanon ti trabaho. Awanan trabaho, tatang. Nag-abroad ti sigod nga agtagi ko iti pagtrab-trabahuan mi. Kat na-istrikto unay ti nakagatang. Saan ang makatao ti trato na kada kami at trabahador? Iso ang nag-resign kami ngam ti makiriri kami, pay. Ay, kasayaatan ti kasta na panunot mo, anak ko. Narigat akalabanan dagiti kakasta kita ti tao. Sana bali, tatang. Agsapulak tumanan iti sa bali at trabaho. Apay, tatang. Anya tinapasama kada kayo? Ay, jakman amo anak ko ta. Kilat-lat na nakimapsot ti bagik. Isa man manon ang makatrabaho ak. Ay napasensya kan nagbali na kun apadagsen kan ka, Gigi. Saan, tatang? Rumbang lang at tulungan kayo. Nang runa itatasaan kayo ang makatrabaho ako nayo. Di ka agdanag. Ikagumaktag sapol manan iti sabali at trabaho. Nasaya at dayta anak ko. Ngam dito ka din agtrabaho, Gigi. Diyak mo, tatang. Ngam naada na saya at nga oportunidad iti sabali a lugar. Ijay tulaangan ti papanak. No kasta, pimanaw manan di Gigi. Papananda ka dungay. Nagsubli di Manila, manang. Talaga kayat natagtrabaho ijay. Amo na marigatan kan nga agmay-maysa. Apay pinanawan na kamanan. Di pa ila nagtrabaho mo't dito'y lugar tayaw. Iso kumati bagak ngam desidido ngamin nga agsubli ijay, manang. Unay lakat na dyan nga ubingan. Di na kapay pinanunot nga amana. Baybay amlatan, manang. Basta ikararag talaangan nasapay ko mata na sayati pagbanagan na iti lugar anapananda. Saan ka madanagan, ta saan ka baybayan? Ibaon ko laangan dito jay anak ni Kasinsin Flora, ta iso timangkan kadwakan ka ditoy. Agaman manang. Sana balay, tabarang makapagpanunot tumutlaang di ka anakam. Ay, sapay ko Jose. Kaasi ka nang paadal kan kuana. Kaslawan anyaman na matan kan kuana dayta. Basta matulok ti kayat na. Pasensya kan, manang jakmat nga mininamnama dagiti kasti a desisyon ti ka anakam. Hello, JJ. Naimbag, ta sinong batang mutla ang tiawag ko. Pasensya kayo, auntie. Busy ak namin iti trabaho. Kat, ang trabaho kalataan. Di mo mapanunot diya, ma'am. Di mo pa'y umay pasyaran, mat. Diyak pa namin maka-absent iti trabaho, auntie. Narigatan, amano'y katandang. Uray ko, mamot, awagam sagpaminsan. Amumot ati kasasaad na dito'y. Agsakit pa yun, gapo itinalaos nga iliw, kan panagdandanag na kan ka. Ibagayo asan arombang nga agdanag, auntie. Okay at ditoy.
Nasapulan mo't ti amam ti atensyon mo, Gigi. Kumusta amat ngamin Bayan nyo, tainto na da oras ko. Umawag akto kada kayo, auntie. Tapno makasaritak mo't ni tatang. Pakibagalatan, abisi akpay ita. Namnamaan mi day nga imbagam, Gigi. Sigurado nga orayan ni tatang mo ti awag. Wano pa ng sarong karmuntukan kwa na. Manang, di na kun malagip pa iti anak ko. Namin ano nga inawagak, namjak mo't makontak. Nagbiit mo't nga umawag no kayat na. Daytan ti jak ba ipalawag. Nabiit mo't nga agpaiso nga aramidan na daytan no kayat na. Imbilin ko pa hindi nga umawag tapno makasaritam. Ngam di na mo't inaramid. Kasano nga tan manang. Awa na pulusan ti damag tayo may papankangwana. Ang mga noan niyan tinapagteng na. Ay awan ti napasamak kang kwa Talaga laang ang nakalipatan. Di nan mapanunot as ibibiyag ka pa'y nga amana nga agururay kang kwa dito'y lugar tayo. Ay, awan ti maramidak. No talaga adi na kaya tatalyawan ti nagapuan na manang. Maladingit anak laeng. Apay akalat ang nagbaliw ti anak ko. Idinapanan, ije Manila. Nakapasyar ka ba't mon kaanakan? Rabiin at amin na patag na ipagkakada kayo, uncle. Maipapanitian niya, baraw. Kasla importante launay day tangay bagama, tauray no rabiin ngam imay kapaylaang dito'y balay. Uncle, imawag kanyak na Gigi itay. Nasdawak nga rod. Tanabayagan nga o awagak, ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Napiyang nga rod at inawagan na ka. Nabayagan nga awan damag ko maipapankan ko na. Kumusta nga ni Gigi, baraw? Nabayag ka na kayat natagawid, uncle. Ngam, mabayin ka da kayo. Awan ka nun tirupa na amay sango na kada kayo. Apay, maun. Anya tinapasamak kan kwa na. Uncle Jose, masikog ni insan Gigi. Anya, kasanoan na pasamak da ita. Apay, nakiasawa na di naman laing pakpakaamukan niyak. Tinasayat, uncle, da kayon ton timang damag kan kuha na. Noon niya talaga tinapasamak. Kasano, kaanakan. Kat kuramot adi na kaya ti agawid. Anya nga minti desisyon niyo ay, uncle. Sigurado nga umawag mo nun kanyak na insan Gigi ton madamdama. Anya nga iti ibagaktokan ko na. Ibagam nga agawid din. Mga nodakdakas pa'y timapasamak kan ko na. No agtalinaad pa'y ijay. Sige, uncle. Kan ikagumak nga aloko yan. Nga agawid laangan. Ngamdya kalkal lautang kit di ijay Manila.
nga itaka lang ang nagpakita anak ko. Nabayag nga awan damag mikan ka, isa ang madanagan kami una yun ka ni Antem. Awagan na kakanaw. Kanain mo't adi mo sungbatan ti teleponam. Pakawanan dak tatang. No nakalipat ak iti naunday a panawan. Diyak mo't ninamnama mapasama kanyak ti kastoy. Apay, JJ, anya tinapasamak anak ko. Kung ani kasinsin mo amon, masikog ka ka daw. Sorry, tatang. Nagtalaga kiti nakarelasyon ko akatrabahwak. Nagdan na kami iti may sa boarding house. Idi na amuan na masikugak. Kalaat mo tan nagbaliw. Kat impod no na kanya. Nga dagaya man pamilya na iti probinsyada. Taawanan bain alalaki. Sa dino nga rudan tayan na ita. Kalaat na nag-resign iti pagtratrabahuan mi tatang. Diyak mata mo na sa dino tayan ti probinsyada. Awan plano ka mang kamat kan kuana. Anak ko. Awanan pa panaktatang. Inikatnak mo tun di amok. Idinamon na masikugak gayam. Awan ti sabali akamangak no sana da kayo. Pakawanan da ko matatang. JJ, anak ko. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan. Asino kumapay nga iti makaawat kan kano saan asyak nga amam. Amok anarigat ti sasaadam ita anak. Ngumrumbang la ko mga agbalin ka anatibker para iti agbalin to nga anak mo. Agyaman nagtatang. Diyak ka mo no niya ti mapasama kanyak na awan kayo. Agbinadang taamang sango iti parikot mo, JJ. Dakal ti kaasi ti Diyos. Amok adi na kanto baybayan. Agbababawi ak tatang. Nga mga barwanan akapoy ti anak ko. Katagyaman na kiti panangitadyo kanya kiti may kaduagon daway. Ikarik, bumawi ak kada kayo tatang. Agraman ka ni ikit ko. Namnamaak day ta ka rin, JJ anak. Kat adakla ang ditoy, anak asuportakan ka. Adda dagiti banag nga di mo masarita uray kadagiti ammum. Ngem ditoy ti masakbayan Ilocano radiodrama, mariknam nga awan kalaeng kadagiti rikna Ana Banglo. Kablaaw, sika nga agdengdengag, i-share ti kwento mo, uray basit. Day, nagsapa ka na nagriing anak ko, nariwot pa'y laang. Masapak namin itananang, taal daw ti tiyenda. Amuyamat nga daw ti agatang no kastingal daw. Ay, gayam nga agpaiso, tiyenda gayam ita. Ay, mabiit lang nga ron tagluto ak iti armusar, tapno makapangan ka pa'y sakbay amapan ka iti tiyendaan. Ijayak ton tiyendaan nga agarmusar nanang. Adumat dagiti agisursur-sur iti makan ijay. Jelatan armusaryo ka dagiti ubing tilutwan nyo. Ay, sige agarod. Anya nga oras asumangpot nila kay Mau. Aging kat alas 7 itaan naka-duty nanang. Jakon mauray. Imbagak mo't katikan kwa na idirabi amasapak ita. Naalagarod, agpikat kan tapno makapan kan. Siya kunti makaamo ditoy. Pagarmo saragton nila kay mo inton sumangpat. Agyaman ak nanang. Dakayan ti makaamo ka dagiti ubing. Isang patkunton ti sidaan tayo ama iluto inton malam. Naalagarod anak ko. Aganad ka. Naimbag ta nakariin ka lakay. Agar mo sar kabatan, nalpas kaming kadagiti ubeng. Anay masak beton tinaturog. Altaw mo't kaya man. Kasano adi mo maimas ti maturog, kat nakainom ka man na nag-awi na ni Dirabe eh. Apay, napanan nyo ay akin ni kumparem. Di talaang.
Dapat may man binisita tayo may sa akong padreme. Aging ga, iti kasi nga oras. Ha, abangan do sa bali mo ti masumsumok mo, alaklakayan. Ay, unay kamatan milyang. Anyangarod nga itaramidak dito, balay no, tsak lang dito. Nagadaw, maubra dito, Igoryo. Na, Saan mo't maisambira nga aramidan amin di manugang mo, ta, duty mo't itirabe. Siyempre, maturog mo't ano sumangpat. anyang kami na ayati paramid mo. Ipagamong ta aramidak sa kabarong warakin tun madamdama. Manan, napuyatan ka lang arudin idirabe, umawar ka man itan. At nangarod tungtungan may kani pare pedraing. Alangan mo tadyak mapan. Alakit din. Dasaran na ko niti armusar ka. Tapno maramid ka no anyaman ti iparamid mo. Tapno di ka manan ang ngaw di tabig bigan. Nasapa ka mo tasin mang patita, bakit? Wen Larry, tiyanda ita, iso anasapa ak anak kapaibus itilako. Ado nga min tinaggatang itay. Nasayat mo't nga rod, tapno makainanakamot anasapa. Madamdamalaeng, inaktuman ag jutin. Wen nga rod. Apay, saan pa'y amasukatan di schedule mo? Saan tayo nga rod, Eva? Ang sa nabali, tama no alawas lang nga napangrabiak nga ag juti. Sayang mo may nayo na sweldok na ag juti akitirabi. Ay, kaano nga tayo agumin awa mo't da tao. Sapay agad-adal ang nagituubing. Dumakdakkel ti gastos. Adan pumutla siguro, bakit? Tinapatag, saan tayo ang makamkamtod itinal daw? Sa bagay mo't ket di Sapay pananawa ni tatang. Tila papapanan na ako na ni nanang. Awan lang arudon trabaho na. Di pa'y agyan mo't ito'y balay. Inal daw arumrumwat. Bayan yun na isotikayat na. Basta di na kayo re-rebukan. Anya ka ta saanan ngay. Pasaray dumawat nga rod iti kwarta. Isa marurod ni nanang. Yan madalakit iti itad di ikanlatan. Isupay paka-stressam day ta Eva. Ibagam ka ni nanang tadinan pakasikuran pa ni tatang. Kayo nakariing, tatang. Ay, nakarutan makaturaw sabi mauna kung ata nagluto akong iti pagarmusar tayo anak ka. Nagsayaatan nga'y, tatang. Nanak, tapno makaarmusar ka pa, sakba mapan kaagla ko dyan tsindaan. Narigat sa mo dawan nagyanti tiyan na nga ang trabaho. Agpaisot ako nayo, tatang. Agyaman ak na rod ata nakaluto kayon. Sige, mangan kanta itimplaan ka man iti kapay. May mayat ka ti agarmusar no mabulunan iti kapay. Kasla adda ipasimo da agdagita agaraw yu tatang. Adda ka di kasapulan niyo. Ay nasayata na damag mo anak ko na pintas. Ay, adda ko talaga. Mano, kan pangusaran niyo? Agwa nga may, diba? Agkasanga di may sa kumpare may ije kabangiba nga barangay. Inawis na kami ni pare Pedring. Narikat mo ta sumurtak nga ultimo pagplitik at awan. Amo ka din ni nana nga damanan papanan niyo? Imbaga ko. Kat, pinalubusan na kayo. Ay, sus anak ko aya. Amumot ni nanang mong. Siyempre, madia, ipapilit ko. Saan mo't nga isaw ti pagdawatak iti kwarta, saan aya? O sige, ikan kayo. Ngam, saan kayong agbayag iti papanan nyo? Kan pangaasi yo ta saan kayong agawid anabartag?
Diyo ko maipaayan iti sakit ti ulo ni nanang. Ayun, anak ko. Promise, cross my heart. Masapa ak matlang nga agawid. Hope to die. Balay kami kadananang kantatang koma ng Emmy. Saanan nga agtrab-trabaho ni tatang, tagpadadan kaninanang asumalugan ti pigsada. Ngem ti kasuron ni nanang, kat ti masansan nga iruruar ti amak, akadwana dagiti kumpare na. Da kami kanila kay ko ti agtrab-trabaho para iti pagkasapulan mi, agraman panagadal dagiti anak mi. Apag isulaang ti sweldo nila kay ko manang. Kastamat asaan akanayon anapigsa ti panaglakoy di tiyandaan. Iso asaan ang mailibak, nga adda dagiti kanito nga apagpursi tulaang ti matmatgadan mi. Iso dayta ti pakariribukan mi nga agasawa. No dadduma, mainayon pa'y ni tatang ko apasaway ako nada iti Tagalog. Nasingpat ti asawa, awan bisyo na. Adala ang dagiti kanito ang maawis, kat isolaang ti panang timtim na iti arak. Naglapas pa iti aldaw manang, dumakdakkelon ti gastos, para iti panagadal dagiti anak ni. Apa, nakariin ka pa ilang, bakit? Di mat masapa ka ako ng ama pa ni Jitsendaan intan bigat. Yapay nga rod makaturog. Anyaya ti pampanunutem. Dumakdakkel ti gastos dagiti umbing iti pagadalan. Nang saan mat nagbaliw ti maberberukan ta. Sapay nagadun ti kakompetensya di tiyandaan. Amamang adakdakkel ti puunan dangam siya. Iso nga ad-ado ti mailaklako da. Anya nga ron nga ti maramidan ta, Eva. Masapul at talaga ti panagimpad, ah. Anya nga tano, agabrodak laangan. Anya? Uhan, ado dagiti madamdamag ko asim maya at tibiyagda, gaputa nagabrod di babae, kat agtintinulong dang agasawa amang pasaya at itibiyagda. Ngam, anya ko matrabaho nga iti sir kami dyan na bilang. Di domestic helper. Ha? Naimbag ijay, ta sigurado ti masweldo. Kan, agsweldo kamat iti trabaho, Larry. Panawan na kami kadag ito ubing? Man ano kayo kuma, adamat dananang akabalayo. Adalat ta mga sikaso kada kayo, uray no makapagtrabaho akton iti balasyo taaw. Ala, adakan ka day ta, ah. Awan mo ti maramidak. Taday ti lang mo tamo katrabaho, tag security guard. Padasot ti agaplay na kay. Sapay ko mata mapagasapan nak. Tapno maisaganaan ta tinarangay ka nasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Sigurado ka kadi iti dayta panggap mo, anak ko. Desidido ako, nanang. Dumakdakkel ti gastos dagiti apu ko yung agbasbasa. Iso kasapulan at talaga apumanaw ti may sakada kami kanilari. Ay, Eva. Dakdakkel ti namnama asyak ti makapan, nanang. Agaplaya ka domestic helper di Singapore. Napintas ka no ijay kung natay may sa agayam ko. Kat kado anak ka nungag-apply iti agency iti Manila. Anya nga iti kula di asawam.
Anya nga iti makunana, imanugot ananang, taparamat kadagiti anak mi ti pampanunutak. Dala, adakan ka da ita anak ko. Sapay ko mga road, tabakapan ka. Tapno mapasaya at yu ti biyagyo asang kapamilya. Nagsayatan nga, no makapanit si abroad ni Eva. Anya ko mati pagsayaatan na nga ibagbagam manan alaklakayan. Siyempre, dakdakal tunti maswildo na ijay. Di at adun tunti may patulod na ditaw. Makawatak taon, di nawadwad akwarta manipod kankwana. Ay, di ka lagbain alaklakayan. Na, Imbis ko mamasyan kay di anak mo nga umadayaw ngam naragsak ka pa'y. Taday talabagin manan ti pampanunutom, goryaw. unay kamatsan milyang. Kung trabida ka man ako nakaw. Saan mo ta si katipagdawatak nukas kasano? Wan, ngam kababain, ije manugang mau. Anya laangan nga iti kunana. Kakaas ije asawa na ije adayaw. Ngam daw-dawatam laang ti pagbaybayang gudaw mau. Saan milyang? Aunti makunakanyak nila reta agka-vibes kami. Dikit kami adwa. Oray po tam, agbalin kami tupay nga agbespre na. Ay. Di mo lakat isungsungsong di manugang mo iti aramid mau si kalaklakayan. Na, Sigurado akaungot na kantaw di anak mo. pumadanin ti flight mo, Eva. Wan nga rod, naimbaglaangan tanapagasata na kamapan agtrabaho di Singapore. Sapay la kumata na saya tagbalin tong amom. Sana kas kadagiti madamdamag tayo diti Pilipinas. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kan amok mati makidanggay no kas pangarigan. Ang nadam nga rod ti bagi mi jay No nam na maamasan anasaya ti kasasaad mo ijay. Agawid ka adagos. Bagim laeng tinam na maam ijay. Laglagi pom dayta. Uwen lakay. Makamukan ton diti balay. Ipatulod ko kan kati sweldo, kat urnungam iti bangko. Tapno adanto pangrugyan ta inton agawid akon diti pagilyan tayo. Apay mo si kalat ako man ti agornong ijay. Nasaysaya at matlaang no dituyan ti pagurnungan ta. Dakkel ti panagtalag ko kan ka. Amo kasalwadam ti pagrigatak to ijay. Sige. Nam na maam dayta bakit? Siya akong ti makaamo dito Ornong iti bangko ti amin nga ipatulod mo. Umdas mat siguro ti sweldok para kada kami dito Pilipinas kadagiti anak mo. Mga lakalatamat iti ipatulod ko Ti importante, adda maidulin ta para iti masakbayan ti pamilyata. Trabaho kas domestic helper dito Singapore manang Emmy. Napagasatan akmet tanasingpet tinagbalin nga amo. Iso na talgad matirik na ti asawak idiadaak ditoy. Ti asawak ti agor-urnong iti patpatulod ko. Ngam pasaray makaalamat lapta no kasjay nga ado ti babayadan dagiti anak mi iti pagadalan. Iti panaglabas ti aldaw kaskas di nga awan nagbaliwan ni tatang kumanang. Ngam jakmat maibturan apapasan asaan nga ikan,
Nang runa no awagan na, kat dumawat iti kwartana. Diyak matan ibagbaga dayta kaninanang tapno saan da nga agriri. Ti dakas na, at dagayam dakas nga imbunga ti panagilimad ko iti inak, maipapan iti kwarta nga ipatpatulod ko iti ama. Papadanyo kanila rin tunggal awan trabaho na. Masansan mo ti panagkuyog yu adwa. Ay kat agbanbanding kami mo't nga agkatugangan Unay kan ay amilyang. Apay dakas. Wan, dakas. Da. Ang ruda no isungsungsong mo dya manugang mo iti sana dasayaan. Oo, apay obe nga may sungsaw. Kanan niya kumatararamida kaya. Awan mo't abakan. Ha! Tiko nam. Adda na ipalapayag kanyak amasansan ang makita na kakanaw iti sugalan. Apay, pangalalaam iti kwartam apagsugsugal mo. Ne, ay sa anak nga agsugsugal, milyang. Chismis lang day ka. Aklo na kamapmapanak ijay nga magbuy-buy aklaan. Pangala ko mga imot iti kwarta pagsugal ko nga. Anyala ti amok nga ito, aguutang kan iti pagsugsugal mo. Saan man natila malablabid mo matabakbakitan? Awan tar aramidag adakas. Kan kang runaan na, saan ko nga isong-song-song di manugang ta? Ha! Siguradom lang. Tano saan? Siya ka mismo ti mangidanon ka ni Eva iti aramidan niyaw iti asawa na. Anyang ay tatang, mapantan to man iti ayaw yang tan? Ay, shhh! Saan ka una na tagaribaraw, tanay? Palpaliiwan na taninanang mau. Agat atap nga isungsungsung ka ka na. Kastaya tatang. Wen, adda ka nun ang ibagakan kwa na amakit kita dak iti sugalan. Kat amangan ka nun usursurot kamatay. Talaga nga rin anapig sa tiradar ni nanang ano kasta. Nga ron baraw. Ang basta mapantalanay. Ada ka di pa'y kwartam dita. Adda tatang. Kano nagkatang kamot ka dagiti kasapulan tayo dito'y balay, edi kalman. Amangan no na ibusan. Di bumuludak to pa'y lagi jay papaidulin kanyak ni Eva, tatang. Di nanton maamuan day jay. Ngamno bilang man, di bagak nga inusar kunto para kadagiti umbeng. Ay na, talaga bilibak kan kalanay. Sige nga raw. Mapanta, bareng mga baktamutan, tanay, aggagatol dagiti dakulap ko sika. Oray siya nga tatang, talaga nagganas gayam tagsugal. Makaliwliwa, nang runa ng mga abak ka. Da kayon ti inawagak, tadyak mo't makontak ni Larry. Di mo't day off na ita? Ay, naimbag ta imawag ka, anak ko. Diyak ko makayat nga ibaga da ito'y kan ka. Tanipay iso apang panunutaw. Ha? Anya day tananang? Di asawam, kanjay na laing nga amam. Masansan nga agkuyog da. Kunak no ang dalaan pampapananda. Ngamanda na kaibaga kanya. Akanayon na kano ang makita dagiti ang katugangan ijay sugalan. Anya? Wan, anak ko. Adan na kaibaga kanyak ide, may papan ka ni tatang mo, ang makikita da iti sugalan. Kinuprontar ko. Nga
pagana. Ngam ita, uray gayam ti asawam, na isungsungnan nga agsugal. Kasano masansan ang makita da ko nayo? Katadamat trabaho ni Larry. Saan sabot na asumsumrag anak ko? Kanayon mo ganda dito. Uno saan, agkuyog na ka ni tatang mo. Diyos ko, sapay adaamin kan kwa ng urnong mi. Ipatpatulod ko amin kan kwa na asweldok, nanang. Anya, Kan, adamot basol ko, nanang. Tatunggal umawag ni tatang adumawat iti kwarta. Patpatuludak babaan ka ni kasinsinlando. Amangan ka no na agungat kayo na maamuan nyo. Isong alalaan na laangan ti kwarta na ka ni kasinsinlando. ay isubat lagayam nga agsugsugal Taiklik kang maggayam iti kwartana. Bayan nyo tawagak ni Larry, kat ibagak tinaamuak. Sapay kumata din na ginargaraw ti urnong mi. Tapara dayjay iti masakbayan dagiti anak mi. Hello, Larry. Nainbag kasi nung batam ti awag ko. Nakapamin ano akon nga awag kan ka. Apay, sa dino ti ayan mo? Apay, adi mo masungbatan ti awag ko. Pasensya kan bakit? Nakasilent gayang ti telepono, kisojak nang nagtiawag mo. Di mo't day off mo ita? Awan ka kanumat iji balay ko na ni nanang. Napanam, Ha? Bakit? pudno ka di tinadamag ko. Akanayon kayo kanukan itatang iti sugalan. Ha? Saan ba? Asino ti lang, di tanang ibagakan kay ti dayta? Pagbali ng pay alabid ni nanang, Anya? iso tinang ibaga kanyak akanayon kayo iti sugalan. Kasanong ti trabaho mo? Eva. Ayan. Nagigkata ko niti sigo da pagtrap-trabahwak. Umakaraklagan iti sa bala security agency. Nagikat ka? Wano inikat da ka? Gapo iti masansan a panagabsent mo, gapo iti kasusugal mo. Ha? Kaano pa asan ka sumsumrok iti trabaho? Napayagan. Pasensya ka, Eva. Saan na maulit pa eh. Diyos ko, pangalalaam nga rod iti sugsugal mo. Iti kwarta nga urnungan ta. Bakit? So kataktong matlaan, apama na makabiro ka kiti sa bala trabaho. Nagawan mo't tanabain mo, Larry. Pagrigriga atak da ita kwarta, tapno ang dalaang maurnong ta. Ita, insugal mo. Napananti konsensyam, Larry. Pakawalan na, Eva. Agpinasensyata. Manipod ita. Saan akon nga agipatulod iti kwarta kan ka? Agsapol ka iti trabahom. Tapno ada pangalaam iti inayon mo iti paragastos di tabalay nga ipatpatulod ko. Ninanang ti pangipatuludak iti paragastos di tabalay. Ngam sikat ti makaam mo ka dagiti kasapulan dagiti anak ta. Adda ti kang agrigrigat. Ngam luslus tayam lagayam iti sugal ti pagbanbanugak. Saan na maulit? Diya ako nagsugal. Kan agsapol ako niti trabaho. Nasakit tinaramid mo, Larry. Nagtalagakan ka. Agpada kayo lang ka ni tatang. Awan apulos asiyo kanyak. Nanang, saan mo tanya umawawag ka pulos kanyak ni Eva? Awawagak kung di namat sungsongbatan. Sana yung aglapasan ti kontrata na kat agbakasyonan diti Pilipinas. Nagpirma manan iti kontrata na kat saan apatuluyan ti agbakasyon.
Tanasakit pa'y laang tinakam na kadakayaw ni tatang mo. Anya? Day tatiag paiso. Di na pa'y ngarod kaya't apay bagakan ka. Ngam gaputa nagdamag ka kanya. Iso nga imbagakon. Nanang, ibagayo kan ko ana nagbalbaliw akon. Kan ibagayo nga adan sa bali at trabaho. Talaga adya ako nagsugal. Panatnakam ti panagbaliw mo, Lari. Saan anala ka balipatan ti naramid mo kan Eva? Kurang laag kubon gapo iti panagtrab-trabaho na. Ayat na laang nga da maurnong yaw. Ngam inubos mo mo't iti sugal. Pakawanindak nanang. Kat pangaasi tayo kiddawan da kiti pamakawan ka ni Eva. Ikarik nanang, agbalbaliw ako na talaga. Sapay ko mga rod tamapakawan na kantumot laang ti asawam, Lari. Ikararag mo asaan makapanunot iti made, tapno saan marakrak ti pamilyayo. Naikari. Uy, talagang ipaspas mo ti agtrabaho Wen lito. Wen gayam. Agawid ak ijay probinsya enton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? Saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ijay probinsya. Sigurado sumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Dito. Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi anakadanon dito yung syudad? Tapno ag-working student. Ngam ti pagsayaatan nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan itinatalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanan impawit ni Manong Roman. Ay, dayta lagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikum iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, hanggang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ti kasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumatan, no anya tijak kayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba dito karayan. Malagip kulat ta ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Aging ga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamag-either ka mo dyan sa ditaayan di bato. Saan na ta mailiw kanya ni Roman? Uy, anyamanin ti pang panunutam. Munyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo Napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastruck iti pagtrabahuan na ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. Kat nukas na nga gawin. Saan kami pa ang makapagsarita iti napaot? Kaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laang ang cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no daduma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan ng adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Isong awan oras na ken ka. Ay ayatan nakpay nga ta ni Roman.
Isulaang ti makasumbat iti dayta, Estela. Ala, ituloy tan taglaba. Tapno makaawid tan, Estela. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sally, Mas daawak ngamin kan kay Estela. Takay kayat mo nga umay taglaba dito'y kanayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y kanalaklaka ti aggaw-gaw. Kan nadalos magtidanong. wan. Sana bali ato nadalos ti danong iti karayan. Wala. Idi adda tayo pailaang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kami Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, intoy mamagaan. Wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog. Naragsak kami idi. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon mi Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rod asaan anak i-break ka. Sally, Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot, no ay ayatin na kangatapay, wano saanan. kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Ha? Kayat ko amauhan no anya tigapona. Asaan nga agaw-awid iti probinsya. Among ka diti ayan na. Nasauna idi kanya ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam mo ka ano, tasod mo rotakto. Kaya't kumatiag pa siya ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga dapang panunutan. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, taisursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin agla ko? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Ay, Dorothea, umay ka ditoy. Gumatangak itilakom. Ay, umayan. Ay na. Nagsiksi ni Dorothea nakasusun itilabana. Kapuros dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Nananat. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan amang kitkita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Kitno insukat nak idi agayan ayat tapaylaan. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, wag, gumatangak. Ay gumatang ka, tain na kon. Di ka manaktak. Gatangag amin talakom, ano kayat mo? Manu amin tibayad na tagatangag. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanala ko amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tato Sebyo? Wen. Masurunak iti day dya atao. Nukat agsabat tinalan me. Ipalagip na lata tinapalabas.
Nga agayan ayat kayo, idi? Wen nga, Rod. Saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na? Ngem itan anabalo? Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang, No apay ka na, asaan ada kami tinaikare? saan nyo latan nga italtalat ni Tata Sebio, nanang? Dalaing lamang sa tilday jay. Ay, Saan nyo agurguraan? Tamati ti ada kagoran ha? Saan anatalina ay ti panunot? saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kunkwana. Intimplaan ka iti kape. Atoy, Agyaman na, Carla. nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lang tati aday ti panunot mo. Ala, aday wanak pa lang. Tapno sa anak kamasingan. Okay. Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Papa, kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayo. Napagsaritaan niyo kanin na itabanag. Saan pa'y, Papa? Kaya't ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Anda ka din nasa unakan ka, maipapan iti na itabanag. Awan pa'y, Papa? No kasta, uraya nga ising-asing na. Di ka agapura. Ngam, Papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Uraya nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. Oh, kasi no, agpasyudad ta inton bigan. Wan, Sally. Sige, nakasagana ak matan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo dya syudad. Sige. Agyaman ak, taada ka akadwag. Okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyaman ak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam day ka. Nagloan ka, tapno laang adara matam ngagpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat adda ka akadwak. Di kagdanag, adamat kwartak. Share ta Narigat mat asikalaang tagas-gastos. Sige, agyaman ak manan. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige, agkape kapay nga, Rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyaman ak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, ah? Wananang. Di kwartayaw. Ang mga numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wananang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Nanang. Ay, sapay kasuron ko, ti Amanda. Sana balin Anya nga'y ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay sapay ko mga Rod, tamasarakan nyo ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong tantigan. Sana bale, tawan sarak tayo iti opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, siga ti matungpal. Agyaman na hak. Ay, kamaudyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka, sana bale. Tawan sarak tayo ti trabaho. Namabalin la ko mga agbakasyon ta.
Agbakasyon? Wan, ijay lugar yun. Saan pa lang ita? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga agbabawi ka lang na mapantay ijay. Oh, di agyanta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta ijay lugar yun. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto ijay lugar yun, ha? Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanong tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kaadata dito eh. Sige, oray dyan nalakalaang. Diyay kabailan tabayadan ti rentana. O sige, siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bali, tadwa nga aldaw laang ti kaadata diti syudad. Sapay ko mga ron ta masarakan ta ni Roman. Sige. Mabisina ko. O sige, mangkita ta iti mabalinda apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a class a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan yaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta ni ti kananta. Sige man lang. Kasla na imas da ito inorder ta. Ala, manganta nga rudan. Naimas. Stella, Oh, kanya tinakita. kumita ka iti kanawan mo. Hindi ka padlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sal? Kunikat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sal? Maangatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na pa'y iti sidaan di plato ti babae. Sali? Mabiglaan. Ano ti ramidam? Kaya't ko apan kano ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa'y tisidaan. Ikakunday ta platom, ha? Boston, napsug akon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaingingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, ah. Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas na ko ma. Ngam nagpuskol na unay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Neta. Kunamlan, asino day siya babae? Kas natinong panak itikas dyan na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day siya babae. Oh, timagda ka matan. Dito'y kalain. Siya kung ti makisarita iti dayja babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kuana? Basta dito'y kalain. Ta siya kung ti makaamukan ko na. Umasidagan dito'y ayan ka ni Roman. Sali? Abay ka. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam a babae. Asin day chay. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad.
Roman, among ka din yung apay ngagdakan ni dito syudad. Andayin disok ititugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumar kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Kasino day chay? Sige, inakon. Stella. Sali. Di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sali. Apay, adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akas lagi na ka am mo. Rumartan nito. Mabitaan. Ipasupot ko dagiti makan. Sayang man. Umunakan ijerwan. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day ti apapahan. Dari mordan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito yung restaurant. Oh. Kasta gayam. Among kadi, naragsagag. Gapo ta pinabainam kay siya babae. Gapo ito day ka. Ad-adda, amainlawakan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito eh. Okay. Kat mapanta iti mon. Adon ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya konti aginan na. Ha? Into namin sanan ti ipapantay ti mall. Okay. Sika ti matumpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay, ayaten ka.